chinchin ni shia o dimdimi ka pobsira ati yan bangla ko punta yelle lala ka tubu be ay bele a tubu shi kalirla an lu shella bi'ana san la tuni domin nazu yibe so nune ko malla nyara nin tam makum sida ne kpansam domin o paabata nyasam da kun yelba sunsuna sahkam karche wula ka yela ta zan da yan ta'i paabla puni yunun da zan bale walbe ntorba la'anda taba ka ba zogri gir taba hal yili yidan ngona o zog biile ka zan bose hal bandirgo ka bi zan tamo zo dambi che ka mana za da le siningo nde hankalta ya targa ni sai sangarle 1 and 2 ana gele to asoro acha ri to na ka ba ni yo op kana nyin pama ngon twa ka to iza zan titaba do irin na force ka biyar ne do idi ko pa iza nan lan ngoma so be shi in bisa har sai jama yin ngoma so ka ta to ko bi wona ta pa ma so no ter ma so do ki poti ni no ko ta ma so do dun do ngone bula na van left ma kam yur dama wai e bore to ora bor e bore nam zal no na van dra e bore nam za ne bore e bore ni dama ma shanga yul met mama e bore yul nya na woni shi ko ma na woni tukunan ka ku ba da ma do yilma hankal ma garada Sister Shakiba, to yalma mu noy ku cena sannan ka baka yin sun cena. Shakiba in yara ya to aka na yara na ku yim na ganye ban yara no to e ka be nan yin pa ta ma yu ka cer sun ma. Yesu mo a wajen taima na uzo da na man zo. This abol ma be Nasara production tamay bolle pa ko kurege tu samban mane aji juman be ataya base ala jeno sar gongon sana na ami ka ko har sini su to akam ni sai sangarle 1 and 2